le men pétaïwa? Personne. Personne, hein? Personne n'en est dit. Personne l'anilis, le zé? Bah, un duntun din, Néo. Wiseni. Ya, de Wiseni, ya, sais-tu? Bah, maman, so, Garnet Kishen Wiseni. Ya. De zé, e wabe, de ye, de zé, varantun bras, hag barzar penat, de zan Ouest-France, hag an Telegram, e vez lavaret, piou, wa, ergouel, piguir, e wa pedou bras, ye, hag a zé, e wa, le na, quel riou, quel qui est, hag a deé, d'azan sal, quoi. Ah, juste avant, ne voyez, B3 Riva, et la dilis, mais monsieur Cavet da photo, a gazé, et wa une an, neus guissedi, ye, a garae vardro, Jean Le Bars, a gawabet, keleder, et skol en ao de guissedi, a gadnoa savet, neuze, un jeu sédique, a gaba et au lavaret, narves taulenus, hein. Sais-tu? Bon, bah, vraiment, il faut gwelet de zé à concouriou erskol. De zé, à zé, vid à concouriou erskol, de zé, à concouriou à zobé de ataou, envet blenbruk arskoliou, à zobé des pas de pelle, vid en abadedou blenbruk. De zé, et wa pe, et vezé lenet, hein, de zé en du da ranke len, penat, Divarben aléorman, hein, nous est batrisé et stu d'agao deus great, azé, pe nous est kana, non, display de récitation, pe kana, pe scriva, pe tresseres, dessin. Bon, à rencours scriva, hein, rédaction, les esquebet calz et blenbruk. Piguir et wa et kichen et wa gevredi gazal d'association al agarae a concouriouye et villacad a vugale da scriva. A concouriousse avait zegred dans ar fals, hein, ar fals agawa d'association des villacadier à brezoudek erskol agawa be de crouet dans yon soye a mam. Non, mer, yon soye a zo a davezedmad et mona le zouf, non, pédance? O zouf, mona o zouf. Ageza de ze doa wa stourmer, hein, doa rendre la carte brezoudek erskol, mais bon, maro et wa et pam matrigon, ne ze ne suis gelet kenderal. Mais amant et wa ne ze memestra un destin, hein, a wabet skrivet e blenbruk c'hwer a anterkan hag a zetud a blenbruk a lavar e zeobet skrivet e mosse anekebet chachat nentrabet, hein, ar bugel doa skrivet e mosse neokebet chachat nentra a pez a zistouez de ze a vugale a ouie skriva brezoudek bebes m'ave feket display get deo. Agar pédance ar plarik doa gred an destense et en ose o polet peden ganet e plouider et 1903 a daouigen 1943 mais i wa er skol les plou de vélo Christ la Sainte Famille, hein, et c'est tout. Deux exemples d'alen en tamik ar penatse, hein, ur plarik e doa gred antraze. Vazi a zo kuzet en un draounien vi an e parez plouider. A fouineier, a parkeier, a c'hoajou, a ra endro dezan ur gurunen du dius. E nevez amzer gant e bokedou a bepseur liou. Glaz enan, a laouret en diskar amzer, a gwenkan a vechou gwan gant an er. Vazi a zo solut, ar mogerioù ledan. An diaveez goloet d'an simon gris, en deus enebet a baoe kanvloaz ouz an avel gre, a deus kostez an an ter de hoz. Vazi a zo yarus,
an dek prenes, pam etu a resteiz, pam entu a la ro ervad as lerigen deo. An doen stlen a vir ar anom ouz ar glav. Eus ar chimina leveler a liez ar moged o sevel. Daoude e kadalr, hag evit e chui evel just, lavarout a ra ye ar crucifi a zo plas a edor, a pegur lavarout a ra pedans emañ ti a bars, me ar crucifi a zo plas a edor, setu. E vazi, deke marteze a riz nevez, me ennan e kavant peor, joa 40, hag erel an lavaret, o me agar. Mignor eget. Setu neuze, I a échoué gant a fraze douce, neuze erel an lavaret, setu, me mestra a vu gale a skrive e brezounet hag setu. Neuze e oa tom konkurrans gant ar fals, hag a lake a vu gale da skriva hag ar konkourioù a bled brut lié. Me ben a fin pepidi a jobe var e dachet da, ar bled brut gant kana, displega hag an tammig skriva barz ar skolioù katolik hag ar fals barz ar skolioù publik. Me ben a fin evit lakatout a vu gale d'ober konkourioù barz ar skolioù e oare da udan bennak neuze ober ye var dro. Hag an den se neuze a oa visan seite. Alors, piou e oa a visan seite se.